Kune-website ekuthiwa i-Mobiworks. Mina ingisize kakhulu especially makuziwa kwidatha, uyabo. So kumahhala bafethu ukuyidlala nokuyijoyina. Into yenzayo wena uhlezi ungena nje kuyona ubheka ukuthi akhona nama-survey akhona, yabo. So kuyenzeka uthole i-survey uthi $0.88 noma $2 noma $1 noma $1.5. Ngizokutshengisa nje futhi ubone or ngizokuveza vele la ukubona ukuthi amadola esengikwazi ukuthi ngiwenze kule website. Kumahhala into oyidinga kumele ube nedatha noma mhlawumbe ukwazi ukukhonektha kwi-Wi-Fi. Izokusiza uma ukuthi uwumuntu ostrugglishayo ngedatha ngoba uma usuhlanganisa u$5 uyakwazi ukumkhipha as i-airtime kube u-R100 leyo airtime leyo. So izokusiza especially nje ama-upcoming content creators abanenkinga makuziwa kwidatha, uyabo. Wena nje uzofaka inamba yakho, ufake i-email yakho bese usetha iprofile yakho, yabo. But angizukhona ukuthi ngiye deep kuyona ngoba izodla isikhathi kakhulu, yabo. But ngizoya deep kuyona uma ukuthi khona umuntu ofisayo ukuthi eyidlale noma ufuna ukwazi kabanzi ngayo. Mina ngizobe sengenza namanye amavidiyo nginifundisa ngale website, but ilink ila ngenzansi. Into ebalulekile kumele usethe iprofile yakho ibe u100%, especially umuntu engathi uyasebenza, uneyimoto, uneyingane, ngoba ama-survey yabo azokubuza wona azothinta iy'moto, athinte yabona izinto nje kudinga ukuthi ngoba ama-survey bafethu is all about